Dobrodošli na moj kanal, niste očekivala moj povratak tako brzo. Uglavnom, dok je još ljeto da vam zgrabim ove ljetne teme, a osim toga sam vam dužna i onaj eBay haul koji je totalno neuspjeli od prošlog puta, tako da dok sam snimala ovaj prethodni klip, odnosno Summer Vacation Essentials, palo mi na pamet kad sam već ovako odjevena, našminkana, spremna za snimanje, da vam usput snimim taj zaostali eBay haul. U ovom videu ću vrstiti još stvari koje su mi stigle sa Shein site stranice i usput da vam objasnim, da se namjestim, na koji način funkcioniše poručivanje i sa eBaya i sa Shein site stranice. Uživajte u videu. Prvo što bih prikazala, koji ide uz moj prethodni klip, odnosno uz onaj video Summer Vacation Essentials, to je ovaj kupački kostim. Naručila sam ga sa eBaya, koštao je $10, nisam sigurna. Uglavnom, on je, kako vidite, heklani, trokutasti, možete fino namiješati ove trokutiće, vidite, ne vidite. Uglavnom, bit će sigurno fotografija i njega. Jednostavan je, on nije baš nešto za kupanje, on je više za onako sunčanja, budući da je heklani i vjerovatno će se teško sušiti, ali je baš lijep, meni se jako dopada. Da znam heklati, ili kako se ovo kaže, ja bi ovakav sebi heklala. Naravno, link ovog kupačeg kostima gdje ga možete kupiti ostavit ću vam u sklopu blog posta na mom blogu www.manjanazad.com standardno. Uglavnom njega, naredni komadić sa... Naredna stvar je ovaj odjevni predmet, odnosno nije baš odjevni predmet, ovo je lančić, dakle ovaj lančić. Naredna stvar sa eBaya je ova haljinca. E sad koliko će se ona vidjeti? Vidjet ćete me sigurno u njoj na slikama s mora. Kako vidite, bijela, tanka haljinca, bez leđa, imate ovaj pozadi detalj, zakači se na vrat i provučete kroz ovo ruke. Dakle, ovako ona izgleda onda na leđima. Fina je s tim da sam se zeznula prilikom odabira veličine, obavezno odaberite za broj manju veličinu, jer ja sam odabrala L iz straha da mi neće odgovarati M, a zapravo je jako elastična, tako da sam dobila veću haljnicu, nešto mi je potrebno. Uglavnom i ona. Naravnu stvar baš sam uzela uz nju da imam i uz ove ovako stvarčice bez leđa, a to su silikonski samoljepljivi grudnjaci, kako vidite. Ovaj još nisam ni koristila. Vidite kako one smiješno izgledaju kao umeci zapravo. One se i mogu otkopčati ovdje, ali mislim da nema potrebe. Uglavnom, njih stavite umjesto grudnjaka, što je meni ljeti must have. Ja uvijek moram ovako nešto imati ljeti. Vidjela sam u Lindexu da ga ima oko 60 maraka, a ovo je zapravo oko $3, tako da ne možete jeftinije proći. On, pošto je silikonski, njega nalijepite na grudi doslovno i koristite ga umjesto grudnjaka, a pozadu fino vam ne smeta ono kad se seljački vidi grudnjak. Dakle, to je dobra stvar, ne vidi se pozadi grudnjak, naprijed je sve pokriveno. Jedino djevojkama sa izrazito velikim grudima, blago vama, ne bih ga preporučila zato što on ne podiže, on samo eto stoji nalijepen na grudi. Jedino to, nećete dobiti nikakav ni push-up efekat s ovim. Sa ovim ovdje, njega sam i koristila i s njim dobijete push-up efekat. Dakle, ukoliko neko želi push-up efekat, neka koristi ovaj. Ja sam ga odlijepila da se kesice ne vide. Uglavnom, evo vidite. I on super stoji. Jedini problem kad se baš znojite, onda postoji velika mogućnost da vam se počne odljepljivati. Naredna stvar sa eBaya jeste ova torbica, nju nisam još furala, vidite ima još uvijek ove na sebi. Dakle, otprilike da vidite veličinu. Ona je odlične veličine. Ja inače imam ogromne torbe i volim ogromne torbe, ovo mi je jedna od manjih. Ali sasvim dovoljna veličina ove torbe. Ona je koštala oko $12-13, nisam sigurna. Unutra imate još džepić za mobitel i imate još ovaj rajfešlus. Ima još u bež nijansi, u crnoj nijansi i u nekim još nijansama. Uglavnom ja sam uzela ovu mintanu,
ljetnu boju. Naredna sva također torba, odnosno spada u familiju torbi, a to je ovaj, jao da, prelijepi ovaj ruksak. Ja sam pala na dupe kad sam ga vidjela na eBayu. Predivan je i veličina mu je sasvim ok, vidite. Evo, Marijana stavlja ruksak. Evo vidite, otprilike njegovu veličinu. To bi bio taj ruksak. Ja ga još nisam ni otvorila. Aha, ima ovako odlično praktično i vidite unutra ima džepić i po meni odličan je za plažu. Možete ga naravno koristiti gdje god krenete. Super je i za festivale sad, koji je bio na Exitu, idealan je bio. Ja nisam bila na Exitu. Uglavnom, ja sam ga uzela namjenski za plažu, da natovarim fino ruksak, da mi ne bude teško kao inače na jedno rame, tako da težinu uravnoteženo rasporedim na lijeđa. Uglavnom, on je meni ovako, wow, prelijep, zaista, svojim nekim tribal fazonima. Ostavit ću vam link. On je bio oko 40 maraka. Koliko je to sad dolara? Uglavnom, sjećam se da sam morala dati 40 maraka za njega, ali meni je vrijedilo zaista odličan je, prelijep je. Sada imam dvije stvari sa Shein-side-a. Moguće da se mogu pronaći i na eBayu, ali eto ja sam ih kupila sa Shein-side-a. A to su naredne stvari, sad ćete vidjeti. Dakle, ovo je kombinezon. Dalje je kao ima ovu čipkanu. Ovdje je visoki struk i onda ima ogroman dekolte koji ću ja morati baš jer je baš ogroman. Neko voli ovoliki dekolte, meni jako lijepo izgleda, ali na mršavijim djevojkama meni ovoliki dekolte definitivno ne stoji. Ali je predivna, pogledajte rukave, predivan kombinezon. Ubio se za ove ljetne noći, zaista. Da vam odmah kažem, ja sam ga morala postaviti. On dođe poprilično, kako vidite, poprilično dođe providan. I gore mi to ne smeta jer ću imat neki lijep grudnjak. Međutim, dolje mi jako smeta, ne volim da mi se sad vide gačice ili tanjice. Uglavnom, morala sam ga odnijeti krojačici da mi ga postavi. Ja mislim tu uslugu kod krojačice da sam platila 7 maraka da mi postavi postavu. Uglavnom, sada on nije providan i prelijep. Ja sam uzela veličinu L i oni su mi poslali zapravo XL, kao to je njihova zapravo L i opet sam se zeznula, htjela sam da mi bude komotnije, međutim on je meni pravo ogroman. Dakle, ukoliko ga budete poručivali, poručite u onoj veličini koja je inače vaša. Ako inače nosite M, recimo ja nosim M, S pretežno. Ukoliko nosite M, naručite M. Nemojte praviti grešku kao ja da naručite L za svaki slučaj i onda vam dođe preogroman. Svejedno ja ću ga opet nositi, on je prelijep, sigurno će mi odgovarati. Naravno, fotografije njega ćete vidjeti sigurno i na mom blogu. Prelijep je. Još jedna Shein-side stvar, a to je ovaj kaftan, odnosno kako se još ovo kaže, ogrtač. Njega ste mogli vidjeti u mom videu sa Prestige Beauty Box Unboxing. Prekrasan je, pogledajte veselih boja. Jest da je ogroman, ali u tom je valjda i pointa kod ovakvih stvari. Uglavnom, njega sam platila na Shein-side-u. Ne sjećam se, stavit ću vam link ili nešto, uglavnom koja cijena. Moguće da ga možete pronaći na eBayu, ali zašto sam ga ja naručila sa Shein-side-a? Zato što zaista stvari sa Shein-side-a ako piše da stižu za 2 sedmice, on će zaista stići za 2 sedmice. A neko kod eBaya gdje može se desiti da vam ne stižu stvari ni za 3 mjeseca, a možda i nikad. A obzirom da sam se ja pakovala za more i da sam bila euforična, trebam novih stvari za mora, onda sam htjela zaista da mi brže dođe i eto stigao je za 7 dana, tačno, za 7 dana je stigao. I još jedna stvar koju sam ja uzela sa Shein-side stranice, također iz tog razloga da mi što brže dođe, da ga imam za ljeta i za mora, to je ovaj kombinezon, njega ste viđali na mom Instagramu i na Facebooku, vjerovatno vidite, i on je kombinezon, dakle, nije providan toliko, izgleda jako providan, međutim ima ove cvjetiće i to, tako da to izgleda ukusno. Dalje su, kako vidite, nogavice, ima čipkicu, već sam ga prala više puta, ništa se nije promijenio, tako da je ok kvalitet, obzirom da je to Kina i to. Ima rajfešus, a i možete podešavati kašiće, kako vidite. Vidite, evo, dakle može se podešavati, to je odlična stvar.
Ne sjećam se njegove cijene stvarno, daću vam link pa da pogledate. I ja mislim da je on oko nekih 20 maraka bio. I da vidimo jesam li vam sve pokazala, jesam, osim ove haljnice koja na meni. Dakle vidite, ovo je jako široka haljnica, ali možete neki kaiš staviti. Ugodna je, lagana je, od žožeta, ima postavu, nije providna. Vidjela ste je već na mom Instagramu, ali ja ću ponovo staviti fotografiju na Instagramu da je vidite. Tako da otičite na moj Instagram @manjanas da pogledate haljnicu i naravno stavit ću ju u sklopu blog posta. To bi bilo sve, one tetovaže sam vam pokazala, to su ove tetovaže koje su mi također stigle sa eBaya. Nove novcate, nedarnute, čuvam ih za mora. Sve čuvam za mora, moj život počne zapravo od mora. Neke stvari još očekujem sa eBaya, da sam ih Bog da naručila sa Shein Site, do sad bi stigli. Naručila sam bijele sandale, koje me očito neće stići prije mora, ali okej, kad god stignu, samo da stignu, jer sa eBayom nikad se ne zna. Jedino što sad imam da vam kažem na koji način da naručite sa eBaya i usput i sa Shein Site. Ono što je vama potrebno da biste vi kupovali sa bilo koje strance, širom interneta, širom World Wide Weba, jeste elektronska kartica. Elektronsku karticu možete dobiti u bilo kojoj banci. Potrebno je da odete sa svojim podacima, vjerovatno to sa CIPS listom. Oni vam otvore račun, odnosno daju vam tu bankovnu karticu. Jako je bitno da tu bankovnu karticu nikom ne dajete jer ne smije doći u ruke trećeg lica, inače morate da blokirate vaš karticu iz sigurnosnih razloga. Naredna stvar jeste možete otvoriti i na eBayu kao i na Shein Site, možete se registrovati, odnosno otvoriti svoj account gdje ćete vi pratiti svoju kupovinu. Nakon što odaberete neki proizvod, vi kliknete na kupi i onda vidite dalje. Ukoliko piše platite odmah, vi kliknete na platite odmah, ispunite podatke, vašu adresu, ili u slučaju da imate PayPal, to vam je još bolja stvar, još sigurnija stvar, jer PayPal omogućava vraćanje novca u slučaju da vam stvar ne stigne bez da upličete banku u to. Dakle, sve regulišete preko PayPala. Nakon što obavite kupovinu, uvrstite svoje tam podatke, adresu na koju želite da stigne artikl, podatke kartice, sve je završeno, pay i to je to, i stvar dolazi. Dakle, to je neka osnovna stvar koju većina nas zapravo i zna. Sva ta frka oko eBaya koja se desila u posljednje vrijeme. Naime, dosta nas je naručilo hrpu stvari sa eBaya i kroz 5 mjeseci nije nikad stiglo. Meni su neke stvari stigle tek kroz 7 mjeseci. Zamislite, 7 mjeseci čekam neku stvar, dakle to promijeni se totalno sezona. Ja naručila jaknu, a u oktobru, a sad je ljeto i meni ta jakna stiže. Važno je da stigne, naravno. Ja sam pročitala da smo mi, to jest da je Bosna i Hercegovina uvrštena u kao tu neku crnu listu gdje stvari jednostavno iz ne znam kojeg tačno razloga, da sad ne lupam da je kod nas rat ili nešto nebitno, da jednostavno stvari ne stižu. I onda zbog tog nestizanja stvari oni su nas uvrstili na tu listu. Međutim, onda je odjednom pročepilo. Ja sam naručila još nekih stvari i vjerujte, te stvari su stigle za mjesec dana. Inače, preko eBaya stižu stvari za nekih možda 30 dana ili do 40 radnih dana. Otprilike do 2,5 mjeseca bi sve regularno trebalo stići. Nešto dođe prije, nešto poslije, zavisi kad vam pošalje prodavač artikl uopšte. Dosta od njih ne šalje odmah artikl, nego tek kroz možda sedmicu dana, što vama automatski umanji, odnosno produži vijek čekanja za 7 dana minimalno. Možda zakači i vikend pa bude još i 10 dana. Pripremite se na to da sa eBaya ne stižu nikako, a neke stvari kasne. Ukoliko vam ne stižu nikako, imate nekih 60 dana da urgirate. Ukoliko dakle artikl ne stigne ni za 2 mjeseca, vi tamo na eBayu možete ispuniti kao formular da vam artikl nije stigao. Ukoliko vi ne možete da regulišete stvar sa prodavačem, onda će eBay za vas to učiniti i riješena stvar. Ili ćete dobiti novac nazad, ili ćete dobiti zapravo novi poslani artikl. I stvar je završena. Uglavnom morate biti spremni da sa eBaya nekad
stvari ili nikad ne dođu ili kasne. Desilo mi se 1000 puta, to je sasvim normalna stvar. Nisu ni ti Kinezi baš krivi jer oni šalju najjeftinijom poštom jer Kinezi imaju od svoje države beneficije, to jest šalju besplatno i zato se nemojte pitati kako se njima isplati poslati prsten, zato što je njima slanje besplatno, ali je to slanje neko brodovima, uglavnom hiper, mega, giga, ultra sporo slanje i oni onda imaju samo čistu zaradu, nemaju utrošak u poštarinu. Ukoliko ipak vam se žuri, ukoliko idete na more i recimo imate samo 2 sedmice da stignu neke stvari, onda vam ja savjetujem definitivno Shein-site stranica. Shein-site vam garantuje da stignu stvari recimo za 2 sedmice. Tačan shipping možete pronaći na njihovoj stranici, da ja sad ne lupam. Uglavnom, ukoliko su oni obećali da stigne za 2 sedmice, zaista sa Shein-site stvari stižu za 2 sedmice i plus što je dodatna dobra stvar na Shein-site stranici jeste da oni šalju isključivo tracking numberom, odnosno šalju vam u sklopu pošiljke i broj pošiljke, tako da vi u svako doba dana možete provjeriti dokle je stigla vaša pošiljka, možete i na pošta.ba vidjeti ukoliko je stiglo u BiH, piše kad je stiglo i gdje se trenutno pošiljka nalazi. U slučaju gubitka pošiljke lako je pronaći jer sadrži taj tracking broj, dok sa eBaya ne sadrži pošiljka tracking broj iz spomenutog razloga što je njima jednostavno besplatno slanje najobičnijom i najsporijom poštom. Zaključak, ukoliko vam se ne žuri, poručite sa eBaya, sigurno će biti jeftinije. Ukoliko imate neki deadline, onda vi definitivno kupite preko Shein-site. Malo ćete skuplje nešto platiti, ali se isplati, znate da će vam doći, znate kad će vam doći i znate gdje se pošiljka nalazi. Što se tiče Shein-site stranice, ja mislim da vam je tu isplativije kupiti stvari iznad $30, jer iznad $30 vi dobijete i besplatnu poštarinu. Tako da možda je najpametnije da se skupite vas par cura, drugarice, rodbina, kogod, uglavnom vas više da kupi stvari i onda vam izađe jeftinije ukoliko pređete tu granicu preko $30, vi ćete dobiti besplatnu poštarinu što se isplati. Što se tiče same carine, to ja mislim ni Bog ne zna kako u našoj državi funkcioniše. Ja nemam toliko negativna iskustva s carinom. Jednom mi se desilo da je carina tražila 54 marke za neke čizme, zato što je bio UK seller, nije Kinez, mi je poslao čizme sa računom. I na računu je stalo, ne znam, pošto sad to je bilo prije godina i godina. Uglavnom, uz čizme je došao račun i vjerovatno su tete i gospoda na carini vidjela, ima račun, evo ti još carina na to. Tako da sam prilikom preuzimanja platila 54 marke carine. A što se tiče eBaya, inače, ukoliko naručujete od Kineza, isto sa Shein-site, ukoliko je veći paket, primijetila sam 3,5 marke će vam naplatiti, barem meni su naplaćivali 3,5 marke carine otvaranja pošiljke. Dakle, to je njihova usluga, samo što otvore i zatvore. I ja bi najradije onda da ne otvaraju uopšte paket, ali eto, u redu je 3,5 marke, nije puno, možemo, ok, ako je nešto. Što se tiče onog pravila, ja mislim iznad 50 € da je 10% od carine, još 17% PDV-a i još 10 maraka ukupno poplaćate na one uplatnice. To mi se nije desilo. Jer ja jednostavno zamolim prodavača ukoliko je vrijednost zaista veća od 50 € da on napiše manju vrijednost ili jednostavno da napiše kao gift, odnosno kao poklon. Ja se nadam da sad tete sa carine ovo ne gledaju. Skontat će nam fazom. Ne, to većina ljudi radi, zaista. Zamolite jednostavno da napiše gift, odnosno da je poklon i ne bi trebalo biti na to carine. Naravno, desit će vam se možda neko negativno iskustvo s carinom, ali to kažem vam, ja ne razumijem na osnovu čega oni carine. Jednom sam naručila sa Slika rumenlo. Rumenlo njihovo je oko, slagat ću vam, nek bude $10, ukupno s poštarinom. Znači vrijednost, evo neke vrijednost 20 maraka rumenla, meni je došlo poštarine 9,5 maraka. Iako su oni napisali da je poklon, iako je Sleek Makeup napisao da je gift u pitanju. Meni to nije bila sam čemu 9,5 maraka, ali sam žurila, nije mi se dalo raspravljati uopšte u pošti ili ganjaca da ja odem kod gospode na carinu, to ja mislim na željezničkoj stanciji ovdje u Sarajevu. Nije mi se jednostavno dalo peglat 9,5 maraka, samo eto.
platila i to je to. Uglavnom, kako vidite, stvarno se kod nas nikad ne zna i tu vam ja ne mogu nažalost pomoći. Ja se nadam da nešto nisam zaboravila reći, ukoliko nisam rekla, naravno ostavit ću vam sve informacije i detalje i fotografije na mom blogu www.marjanas.com. Nadam se da vam se svidio video u smislu razmjene iskustva, da vidite da jednostavno možda niste jedine kojim stvari kasnije ili kojim stvari ne stižu i šta u tom slučaju uraditi i takve stvari. Kako više ne mogu, mene uništi ova vrućina, stalno je dočekam da isključim kameru, da upalim klimu. Hvala vam mnogo na pažnji, hvala vam što ste odgledali klip i ljubim vas puno. Ukoliko vam se naravno svidio klip, obavezno ga lajkajte i obavezno subscribe-ajte na moj kanal dok ste mi opet do idućeg puta.